Kesnong nong wa mau temur kawai nagi snong ke badan hakaput bat ke Asam bat ke badang syak beteng klun jekaru hakate ke jela bamarjan na kapor sekapor kamsyam lapoi perkhat bau serdar kesnat hima nong wa mau temur uba estan sing jana nong bat unsei pisahi nakapla ben pensnai ke surok kendo hakate ke snong. Kani ke surok kalong na kabenta ke jinga seng menar presbytery ke ba arpuar ke bala penlong hakate ke snong na du ke khandai terik bat kutpat men ha ke khatwai terik urempang arja arpusau. Syu kani kajing pensna surok userdar ka long ban pens kem yo put usam ka snat hima bat kum kajing pen ibor ya ka Asam ka bana ka por sekapor ka tur pensna surok hau put usam ka te ka snang kumban skudo ba kani ka snat hima ka deiru ka ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kampat ai rai la an penhap ya ka Shahima Soyong la ni Shahima Jirang hadu menta wat labun ka jaka ka bahap ha hima Soyong bat ki pai baru ki kwa ya kata hi Uba Duen Lingdo userdar barim ulay thu bakum kasnong kamyo jirap ay na sarkar lait tang na uba estansing ubala shimti ya kaserdar dang house nam arhajar kat khandai. Kailang gini kasnong de kumbo ang wan gini kumi kot Islam ni ka nasional house nam arhajar kat khandai. Kena kot Islam ke bibit ke biang ke bini dan yang juga senang balas senang bahkan saya kena balas mengarai banyak soal siang duduk di sini kita mana baik ni soal yang yakin kita kamu selalu soal biang kamu biang habang pet bisa dan pada ke khusus belum tak kabar ini baca menjerang jadi macam kata minta tempat yang kecil bahkan pada ini yang menjerang masuk sama masyarakat. Belum bahkan masuk ke sisa kerja ini banyak pinjam dekat bagi masyarakat. Masyarakat kan tunggu beli sisa ini kat stesen dengan babat dengan sisa lakmi ini nadu dah hadu mata. Jadi yang ke put kisah makasah menilai ikut di High Court, di Supreme Court menilai ini. Kepat dulu ni kena mengaku berubah. Itu senang macam kepat bah. Silakan pelai no yang ini nanti jom siang dia bangin pai sup jaga masuk saya masuk yang kena masuk sisa kadar begini sisa di masuk yang lu kisuk berkini mana buat lagi development kibuni kita kerja seking kai kerja seking development kisuk mengiuk nadu lu kini minta ngiuk baik yang masih long masih sikit sisa jadi dia benar nadu ni sang nadu kerja seking berok dia dia action ni baru dia ni no kita kes ni kita nyerap ni pak dah ni tu nyerap ni kita kes polis department kita perlu ni essential bet untuk sisa ini ni kita pak ni kapamut kani ke surok ke bagi kiti mentah bagi penlong jing seng hang ni ha po senong jong pi mentah kamut ka dei bet leng ba jong ka hima ini kena sisa ini pentrai leng baru serdarship jong hima ramai tu akan dipotong oleh tri bahaya tik niti bro ba ka kani ka hima nong ba mutumur kadang don ru ka ha lenti nak mentah apa dei pat ka district council nak liang chung pi kum nong sun sar snong barem nang ni na po snong pidon mi iban ong halor di juga di sel kamla jing kepat dulu kalau nggak desa kampung ke bisa di sel mungkin IT nak masuk yang kenapa ni nak senang nak temu berok kalau dia masuk masuk mencari akan bisa masuk yang tak kuat ni kalau senang kan Hakajing seng presbytery pat hakate kasnong hakapor shibije no phaisi hakakhatwai tarik urampang arja arpusau layo ekajing kran no reverend tiki yau pniau ki choir na kabalang mennar nongrem district standing choir presbytery standing choir bat balang mautamur ki pra pengi bej kawai kajing hakalong briu kaman briu hakini ngisi kalong kajing bom hun kat nang yo ketanang kuat omdap Om Hun nama gadon kamunsim juga jin kaktin lalong kamu jelawut bakwan mentoy bomdap
bom hun kata kani gatin lalot kaman sem balalot berbol kamlong kababha ki para bagi bij kaman sem kabalalot kapeniap ya ka jinget tip lam ban bayak ka jinget tip lam bom sawi aisu wan ban le ya ka no ka bom dei ban le kum kristan om sawi ban tu om sawi ban bamsa om sawi ban bangklok bat kumta tetel barbagan ton ka mensim ka balon barbagan mensim juga jinglalot usun syar yagi om sawi wat ban le beng yagi bat telot bon om sawi ban keni no yaga hok jong hiwe badon ki bawat ban put no yagi mau thung ki mau bring ban pendek keniat dekat jaga jongki laga pos por om sawi yaga bakum kata Yaga